me hwe no a abua me pa nti madawo ma monka ho asem ma me okay nti ma me ne papa ana wo fa bi a wo ben no ona etu sa na mo na ma wo be man ko kan chiro ba sa me pe wo tete no na be man ntimi mba oba no ho straight e so opeme yesu ko hu ne papa okohu oba ne papa no papa okay be man ne papa wa ka chen se ma papa e mehu abaye na me ni gina 87.9 na o papa no so etu ho anamo ntuo no mu no eno na ya ma be man ne papa no eko abusua no ko ekohwe emu sani ana no mu di ka kire no omu ko hwe mu ehu se ebi sabe yare bi nim ana ni be wo afie ho no basaba atutra samune ne mane ma basa ebi nim dia papa no be ma ne papa ni timi eye sa ahwehwe mu no a otimi ba no otimi ka kire ne ba ne se eho ekwan da ho okay ne so ko ne se mu no obusebuse mu na ho nya ontimi mane ba ne oni ba no mane nkokora o mane ba ne nkokora okay enti sa ahwehwe mu ni nyina ekoso na oba na be ma ne hunu no ba ma ni nyan ka hwe nkire no oni ni ngina mfamfam dan ho bia nya sese bia na sese dia ma me wan kasa na onim sa akura na nyini kofim se agro ne bra okay ani a kire o sa akura na wonyini okay enti sabre ne ni aba no ho ani aba no ho no so doso enti wo ye hwan a wo na wo ko animu enti wo de fa papa so wo maame so wo fa so me kasa bi pompo ebi mpo na krum ho no akura ne papa akura ne maame ana akura no fa bi ono papa kura ne di agro enti wo de fa no so a ono na koye adwuma se wo ba smesi we de madawo ma Akoma FM 87.9 me ba onyini fi shabe du no nan ono na boaboa me kane no na ye hwe be ma ansana beka so be waro no ye hwe wa ho ade ekuta wo ahode na wa ho ade wo nipadua se na wo gina wo so sa na eyekuaye adwuma na wo ye man we mu titi ho no na yekuaye be sinkwaye ye ka so bi sinkwaye kane no na nyamfufun na ye kwaye 20 ni mu ne sa toto ni ade ade ni mu ne sisi utwitwa ase ni nyina awia ka nnua na fe na obebu nchi nnua agu fom ama asase ne so ada ho no wahye wadua wo no ba Akoma nti wo nya dia FM wontimi 87.9 Kumasi na wo kɔ ware oba no wo be ma no na wo san akɔbo oba no ma me adwuma ye ye so ko jana se adwuma okay so wo ya wo de na wo boa wase ba nti wo se adwuma a wo ye no wo efa na ba ye nti ye se ye hwe no ho ma ne ma ware ye so te ase ahode ekuta no no obetimi aye ne de ama bi aso akwada na obewa no so no san ye na senso de ama no na wo ba na ebewa on so no wo so yo ba de yofo ye be wa obetena fie se behwe me maame ne papa mame enti oba na wo be fie no nti kane no so kwa wade aye se shoba na ba oba no okay edenta no mo kasa se shoba na ba kwa den no ye kire wo nia wo panyin fie wo ese wo ye ti wudi wo maame achi se ne esi no ye nkwan se ne esi se kete se ne esi ye afuo se ne esi esi niema ni ade kane oba nsi niema ntenase wo sada wo okoto ho okay ti okoto dwesu ha o twesu okoto dwesu nti oba de yofuo bia no opese ohu a hwe na ba twe ne hwe ne koto dwe ni ho no yi ani ntuntumfuo ne bia ntampie okay akokofo no de eda ne ho adipa okay cheso ye de yofo okay obetimi aboni mu asisi 87.9 usini manko okay yo yeguso aye kire ye tete aware no ekwan ye na tete no ye nananom efa so age aware edema e mani titiru na yakase ansa na oba no kra no ye behu sai wanyini no je sai wachima wobu ne nsa wa menstruate na yagro ne bra ama grom hofo nyina ehu sai oba yi wobu ne nsa nti no wadru aware emfie so a be ma bi wo krom ho ayagro ne bra ne wie a wehu sai oba yi ne ni gine ho na eno na me bisa mempanyimfo na meni omudi nkomo sei eti ye agro bra no na bra kwasi tawo na wo hwe me ma say bi at that time kra yogro ma ba ye num nsia ne akomu nyina abom ne agro mo bra na o hwe na no wehu me ya bene wa kwasi ntime mba me ho straight me kan chen say ya bene wa me hwa say metimi ne wodidi nkomo ata afam dan ho mo say na sa ni ho de na wo ho ne say na ye di agro bom
te sɛ akɔɔkɔ nom ne agorɔ ahodoɔ bi obiri hɔ a ne mɛma ne mɛdi bom woyi ampe ɛyɛ ma nko agorɔ a na oyi bɔ a na yɛ mɛma nso nko agorɔ ɛto hɔ a agorɔ no duduro na no ne yɛ di bom ti yɛ di agorɔ bom na yɛ hu yɛ nti adwen mu no agorɔ die mu no yɛtimi kra ka sɛ wei yiri nie wo di sa agorɔ ni bi da ho nti asɛ yafa ne sɛ yɛ agorɔ wo ntimi nka nkyerɛ ɔbaa ne sɛ mepɛw agorɔ mu no yɛ de ato so sɛ ɔyere no no ɛbrɛ yɛ bɛda wadi sɛ sɛ waduru mpanim fie so no afɛ no wadwe ba ho sɛ ɛne abɛyam ne di agorɔ menya no amepɛ no na wo a wo kaksa ɔpa ba ya no onya mfie sɛn di adwuma na wo yɛ woto maame no papa nkyɛn yɛgye tum ɛnyɛ bɔne na wo ho ɔde te sɛ ya wode boa maame no papa na sɛ ɔba ware ya watimi ahwɛ wo yere nti ehwe saa ni mene nti papa kura bra wode kɔtoro du sɛ na wo wadure sɛ akɔware okay enti ya ne maame ne papa na kɔhwehwɛ oba ne busua mu awie no na wo mehu sɛ te sɛ de oba panyino kan ye yarebɔne bia eni hɔ omo nye tutuafo kyɛ sɛ bibia esi awareɛ no kwan eni hɔ no omo ɛhɔ no wie a ɛda na monto obiem na bɛma ne busua ne betu sɛ hodon de oba behu abusua okay oba no so agiato ɛna de yɛbɛsɛre no so no o maame ne na busuafo aka kyerɛ no sɛ sei na ɛkɔso nti afei na du sɛ busua ne behia Akoma FM 87.9 Kumasi na sɛ me maame ne papa frɛm no mo ka kyerɛ me sɛ na na kwasi wususu na ni gyeme ho a me ntimi empopo miti unia no tete no o ware o sɛ yɛse yɛ ware ma ade ne sɛ wo yɛ somfo ofie me na me dru me fie so na me be ware no okay wo yɛ abusua na japade abusua na ni o mu na pɛ papa ma wo wo ni ani na de ho papa enti adwoa oh papa Kofi Mensa ne ba abra dɔtɔ so mienu no Akoma FM 87.9 Kumasi amu yene nka da ka papa na oye de okay o abarantie no de me de me to fom no krum ase ne nete ha wonim no mesimi nim no ne ho so wode obetimi aye adwuma ahwew di anse papa waka amate se akwada no ewo bibi obetimi aka de akyere ne maame ne papa na ne wofa no se ejina se esuntimi ware na enye ya wo na obekire mu oba ne bekire oba no so oni bibi abegina so de akasa wo mpede a Akoma FM 87.9 etrensan say majatu yakɔhwɛ akyire yi hu sɛ emu yɛ na aya na yɛn oba no nso oba na busuafo no ɔmo nso kɔhwehwɛ bɛɛma na chi sɛ bia so ɔmo de ɔmo hwehwɛ yɛn yɛ chi ne yɛn nim ibat ɔmo de bɛto ebusua ne nim me oba na ebusua ne nim sɛ yɛn ba bɛɛma asumesi wo hu mo baba yi ne ni gye ne ho na yesu hwehwɛ ebusuam no ɛha yɛ nti etimi bam me oba no me nso ebusuafo nso etu anamon ehwehwɛ bɛɛma no nso akyi ana bɛɛma no akyi de na mo nhwehwɛ pacho sese metuma mo mienu nyina de na na kakakra na oba pɛn kakakra na wosusu akakakra ndase dia ye minimu amate ne sɛ sɛ bɛɛma no nkɔfo kɔ na sɛ oba no so nkɔfo sɛ nyɛ yɛnko na sabe yarebɔne wa abusuam sa nso yɛbɛtimi de ani afam sɛ papa ebi a papa yasmo bɛka yi minimi kuro ɛbɛdwene ho sɛ papa asmo bɛka yi fi o so mo bɛka de no mo so kura no mo yɛ hwan ɛhɔ no okay enkuya okay nso betimi ni mikunu amene ne tiwa akwala na mbɛsrɛ no fi yes betimi aka ho asɛm sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi okay na just say both ways no de man ne basa no yese kane no ne nkwada no yasomfo obatan bi a oba somwo na wo begya ne kwan na firi uncha akọ no so pe ba bi akwara no kwa obenye na somdwi enti ba bi akwara no kwa sa wo hwehwem no hu se emmoa ense so wo makwan sanity okay it's both ways nye nyina yehwehwe busua ni mu oba na busua hwehwem be ma na busua so ahwehwem ti omo hwe na afa de yehu se be bia ya na afa na ye betu awawe na nkasa ho Akoma FM 87.9 Kumasi kane no
na hoho aware no enno so pii hoho no ye hwan ya bi a wo fi krom sa santefo kan sem se ukrom pete odu na mo ebika na na ebika sa na yan masesa you say pete na fan ya hoho enti na bi say na ebika de enti kane no ye kan nyina ye kan se ye nim ye ho okrom okay enti bia opani kwame da pa ba bedoye obedoye obedi be mfie be aduasa wo nkoda be nsia nkora na ba be kan ye ho ye nim wo mu ya hoho de na so ye num neti Akoma FM 87.9 omunya hoho ene ye wode bia ne papa tu kwan ko ba bi bia wo ko de ne koye kane no se akyerkyerefo nye ne na akyerkyere adwuma eba ewo ne papa de ne di na chi ko ba bi okọ ekohu obi ho no mo enti obetimi breka so betimi atresia kokrom ho akọpe obi aware no wo ye hoho na no sumpo no ana hwehwemu ko ne onim fa na nipa no hunti ne ma wo san di akyire ko ye so ho enti empanifo no kra ayi ahihye bi tu ho a ye se wo se wa ba wo fa ba wutimi ware ase ne se kane no esanse na yekua yo ni sane ma no ajapade bia wode ma ho de beye no se kafie ho a enna semu ware abusua no mu nsoso a asemba ye ka etwantem okay we maame efrifie ha we papa efrifie ha we ba ni we ba na ware fie ba ko enti antwe twan okay okay yada mas papa say masugu so amote Akoma 87.9 Akoma mu nsem na mo hwe yen enso ewo Onua TV na mo hwe yen enso ewo Facebook TikTok na YouTube senya Ghana bosumi yede ebrem no Ghana ho nsabon kwa ewom na yen usual nyama na ye ewo Akoma mu nsem so no kofo de mo nsem ba na eno so ye ka bi na emom ewom so aya so the topics atete nyama bi ane ye titi nuane a ye die ya ye gya die se ye die exhibition beba so nyame ya aduma 25th no eno ebi ewo ho enen so ye ka tete aware se nya tete no na ye nananom fa kwan so a ekwan no mo fa so a omoje aware no sa abrede ye hu age a na ye hu so ba no waso aware ye bragro no nya ba mu wi a be ma na busua tu anamo ekọ ba na busua mu na ye de akoto omanim se me ba ba me esi ne ji ba ba ye ho eno echi na ndie ni ahwehwe ebusua ni mahu se yareboni bi ani wo ebusua ni suban te sen oma ye ewie no mo de beto oba no so ebusua ni mu a oba na ebusua ni so omo so aye investigation se wo be ma no so ebusua mehu se mo hwehwe ye fie se dam eni ho yareboni eni ho munye tutra for ne so ye behwehwe na fe ye hu se bibia ye a fe na ye ba beji trisa no na ye bekọ ne ani good morning Ghana edi nkomo good morning herbal yani omu edi nkomo wi a yeba na etrade na ya ye etrade na ye den ni den na sa time no na omoje na enei de ye ne fefefe ya ye rap ni amahu a ye de ko nyina no modernity aba be ka tete senia na aware no esi ekona ansa na DJ Ike ebetnase no mamema 3p garlic mixture na enom 3p garlic mixture eye mojedro shonko eboa busi immune system no o menses no enko yi a esiesie no e de maw wo ye kese bro so a ni nyina eye 3p garlic mixture obenya bi wo pharmacy chemical na herbal shops nyina obenya bi e konom frepi what natural e was 0248928824 0248928824 na afen so mama ma eduane papa endi a home sweet cereal legume mix home sweet cereal legume mix Tom Browns wheat wom emo wom soya beans enso ewom odisi jaso 30 minutes pepe na aben o pesi che milk na nchina na odi biegum o mpenso abetimi aka edine saa enkra a o medi fi busumensia ekopem abrogwa akokra posoposo mu nyina etimi edibi ubenya bi wo poku trading kejetia Dr. Mensa edum PZ KO ebuakwa offenso taloso na atonso o pedodro to ano afre 0246 697358 0546 921728 DJ Ike mepacho ohu etise ewade na afam de ja kasa olumai nso so ma hwa me hu yede nyame ase pacho so so ho ya de o ai obetimi an okay yeah twaswe also no kase ade woni age pa mani age piasa le wese tutuntum ya ama maka mi kuro mo hima
Sa. Ukrom ye hefa. Na won so ofesa wa. Na na man so. O time na ko. Okay. O dey tina we. Instead you make any na your time. Sa nya me time pa cho pa. Me ni time. What you say you kakra because pressure be your so na no odi. Ko for friend na good. Mumbi se koko hawa mumbi. So no mo ahwe no mo siesie ni boko na no na chese wo ware ababa betina fie ho bi nye ya wo ware ni aka cho se o so ware ato plate na wutu akọ nim dia ni doso ye doso ewiase ye kase ewiase tretre yankoyechi sabi yankoyechi yo ma yen fa batoto enne ya ware a ye ji ye time na ye tie na me kan say bi say eniama na list ya be ma ne busua ba ji free oba no ho oba ne busua ho Emma ni bi de me matete no nu etimi ya totɔ niama no edima be ma na oba be wa no se gie na fa be ware me oba panyi na we ene kwa so a ayima me da se se wo hwɛ mu pa dia bible kan bible nkra obema ene kwaji awade enye oba na se totɔ niama ediko me hu se wo yesa ade no kwa awade ni Akoma FM 87.9 obema ene baji awade enye oba na so totɔ niama de koma bema se wo yesa kwa awade ni engina sa we hu no correct enti edan na ebuonim odonim ntiasie nim okay asa bema no be na jo se na bila me wona apɛ na ade niama no ba se me mfa nko etasi na stream kakra mame na de man ne basa no se ka hodie ye no nko a ebi anka be ma no betimi oba no so so opese ya ne ho ade awie ne san ya ne wedding mana yonkofuo hu isi wono so ahye kawa na wedding ho ka no so se be penfo se asotro mienu emani ha ha ne entie na so se ne awiase akore ni mu a ne ma nyina yero ho ye adwumen ti kakra wo nsem a fa boa me enti saka hodie ye nko a menyi ni se be me beka so ba bi mu ano le mo ma hodie ye na chini ye to so no ene kakase na ene efie die na wo pa pin wadom ene efie die ya ye ni fie eno ne kan ebi wo kra e chen you know white one no mo yo na lesi ya ene niam bridal niam diary no e ho nko procession if you are a shopping mall the other gate onem say 87.9 na me nware me nheda se me ye oba ho ade na mate se mfantefo ma hodie ye nya ade edafo e no mo dia to ye so aso nte sa ti ndokre me yira me wa no o wa se wo ba panyi me yira me wa no ye mfantini okay ti mi free ha konkran ko ne ofa ho ni kodi nkomo se be pese me ware wo fa se madam mama mre kwan so die ne die na me hia oye list ne maame onim se niema ochro maame se eno no mu hia no mi nso me sa to obi kan ho enti sa omo de ato ye so aso enti sa mi to obi kan ho se no matene no madwie me se isem kwa abesia abo me hwe ni mu na se de me tie no enye sa kra netie oh awade ye ntiase wo a wo kono san na wo kono okay abusua wo komo no san na wo kwa akopie mu awo se so wo kona kase mu a ye de akase mbe hia wo so they say awo se wo kafia de ye se be hwe obi a wo ye oba ho ade wo fie wa fa nipa be nsia di nachi akọ han kenteni ade ama wo mensre wo okay papa no nya no wo hwe wo okay papa no de wo hwe se broni sa koto mienu a fabra e bia koku nto ba miensa bia na se crate ba miensa nan bi faka ho wo wi a maame papa nkonta omuso de kakra sha mvrepum wa wi na wo pese wo wasem bisa papa we busua ne nyina anim na wo bisa papa sen na papa yi ano sen me bisa ne se mpane chao minim me maame na sisi a no omaka ama me hu se nya me maame ne yere no ne sisi a ntime pale chao on kire mba bia me maame ne wo okay nti ona me kan na oye san ko be kasa nti o start ya pe na me papa no me kasa oni ha se ne mu e ka se o ma ne nka ne story wo bedwam okay nti no ansa no be free ase ne makọ 87.9 ya so wo bibia wi ansa na wakọ na ya see you ene ya sorry ne ya de
ye ko for car na ye den ye koye okay ena me ko baby a me koye adwuma ena me ko barikese ho sign koye okay nti me ko ho no no me to ma adwene mu me bisa ne bi ma nti asa me da me sonda ne bia na me hu me maame no na wo hu maame no wo maame na wo nimu no na wo hu ne salt sen me hu no me nheda hu nanim papa yi okay but me hu se me ne maame bi nam se me ba ne ba ne 87.9 sana yo ka se ne ba ne me ne ba ne me the last time the son they me hu no me when they me hu but na ma bi na ase dan me hu se me phone beare me ko find last number na me hu 04 we 14 na me hu ye nti me hu na final so ma me na wa hwehwe me no na wa frɛ wo no no bi benya na me obi benya na wo 20 ne ma me ne ni komo na wo ti sa wo papa no okay to aso ho no me frɛ me papa na me boy na mane asema papa kan ya ne sɛ owo bi wo me ma me krum ho no mo obeje ne number Akoma FM 87.9 ma frɛ no okay na me see you ntimi de ma adwan sɛ papa de me ma me na obede e ma me na ma frɛ no ma hwɛ ni ma onfa ma na o papa o so ma me ofri hin ma chande mi ni me be o mbo kro ni din kyerɛ on bo kra o ma me free so on bo ma me din kyerɛ adentia adon o papa so ma me ye ni bibi ya obi eno nti na on bo ma me din kyerɛ wo no nka krokra o free ho kyerɛ wo no ma chande de mintimi kyerɛ e bi sɛ on ka bibi asa kyerɛ me o papa na ka o papa bedwem ho no nka o papa be kyerɛ mu bebi a o maame wo no na o papa ne ka sɛ ha ye bedwem enti ye ma won ka wasɛm wo bedwem no wa ka kyerɛ ne sɛ e bepem sa abre o papa nkyerɛ o maame akira kwan mi ni ne number o ni ne number okay na o bisa o papa so sɛ ni nua ba ma no o wo hemfa me papa ndem me so ni Ghana onu ni Ghana ha okay le me aware pass ni Ghana o stepmother o share wo from onkra brema till time na ano pare fo no ma wo hu say enye wo maame no say na on o show as eba oni de me ni problem ya we bisa ne say man pa che wo anyem bia papa ene we di nkomo ama wo hu beebi a me maame wo on bisa no ono so ntia wo na so say bia wo papa so maame ye ni say o stepmother can hwe nchwe we obi an ka hwe nchira me okay enti time at what age and wo bisa wo papa start say wo bo papa said papa chembe bia maame wo bepem sa say mpacho we di say but say am 26 nti age ben na odru ya sha say wo bo papa no mu say on chewe bia papa o maame wo Mr. T bisa no wa bra na me wo 24 me ko 25 na me started bisa and be 2 years mu ni na o sha say we bisa na o papa ti ase pacho one ne neti nyo one ne neti what was the last time ono papa di nkomo bisa say dan pacho me maame chembe bia wo last time on ni di nkomo ye da be before wo di wasem ye be dan ye nye oba hey before wo di wasem ni before me ne ba de ma wasem wo e ba hasen ache was Christmas in December ni mo and I obisa ne say me maame we and how na me so da na me hu na ma na me friend na me boy na so kind na papa kan say me kind na ka tell me say obe friend na down fu bi no mo akwa hwe bebi a wa jene na ma dia ma na ma friend me maame no okay all right yo ye call charistic ventures for na ye ni eben edi enkomo ye ba ye ne papa no ebe kasa say bia yen de obe kire ye bebi a ye nua ketua yi ne maame ewo ene die nti ena akra no ne maame no omu ntam eteye eben boko de boko pa Aunty Bea ye de nyamias na we hu anita wase ho me hu ne pa oni we di nkomo me di nkomo medase mejimudi papa pa yo ye ko currency ventures Aunty Bea medase ewo akonya ode amami na me de encha pese so free aso e ma ahwefo ene etiefo nyina sede da ye ba ha ye nupa ewo dwa so a ye friend no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba Mr. no ene ye nupa ye ho nkomo ene ho adanse ene ye de besomo no da fo nkomo ye de ye bra ye friend no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene di kan e won nkomo twetwem na say do we e yaduru a oba ene bema etimi nom se oyo oba sima na wo ho na o men sesa na emma oba bi wo ho a 5 years nie
10 years ni ne menses na emma oba bi so ho onya ne menses a place pano ne mu sa wo yoba na 5 years ni o menses ma na ama wawom o how pano ne mu oba adura medi ho danse akamfo ede ma se beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara tea capsules sa wo yoba sima so na wo ho na infections pa adokoro oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis tete no anadwen etimi ma oho a nsuo bi etimi gu ne kakra sabi ehunya ni kakra etimi ma ensansan bi so egugu na himfi ho sa wo yoba na wo te sa de bia meka enya husesie pa ene se na me hu na ma na me frɛ na me boy dragle ho ebusu wo ho na obakuma so a pe Zahara man capsules nti o start ya pe na me papa no me ka so ni ha se ne mu no e ka se o ma ne nka ne story will be dream. Okay. Ntino. Ansa no be free ase na ma ko. 87.9. Ya so be bia ansa na wa ko. E na ya see you. E na ya sorry na ya de. Ya ko fro car na. Akoma FM 87.9 Kumasi. Azotawa ne kwanwa akwa ra na ebisa. Mesa fono the soft ladies, me fono so the gentlemen. The baby sa na no zenzen. I can cry now wakateti. Yamamo aha and ewie edeba akoma mu nsam dwumadie so. Ene dai die bibia ye fe de obehu bia na wa hwe efe hwebi hwebi mitia me manager won cry Mr. Nuama o Mr. Nuama on cry na o de to Mr. Transport Osaya sorry Mr. Shi manager pa cho me sa kan intime so mama ne nkra se onfa emma ye da bu nyina masepa sa mudi wafidie na atu Onia TV na mo hwe yen na mutie yen enso Akoma 87.9 ye ka se enne ye pa ye ndwumadie bi ho ntuma enne ase ha nyani ne behwe na nche bia ye wo ma hwe bi de koso e wo fam ha na wa hwa no hu se Akoma FM ye ka se moda ye na Akoma so a ye no kre moda ya Akoma so papa na ye titi ye moremu na enkra young ladies eduasa ye se ye fa mo hoka na ya kire o ma de na chese minima de a mo gi wo enne edem ha sei era ede asem na de ka so na ta na de be si bia nyesi ajo ade asem ohoye na mi adomati bi de nyame ase ene djuma de mu hu ni sei mi fi mu kra bia am pese mo de fa bia me ma ne mfa obenya na ka hanki gunebo so boa emfa manager wi ya tiawo na yesu enya bi mama nyame adom ene ye haibo ayebo ye nyame etienti ayefe ekura ma hu ne se be yesi nyame ahye ne ho ne wonya da na se ayefe pa na wa ma de no de twe be si medu be hu de ko ye wa ha e wo ha na hyade kakra okay ti na mafo be hyade ajwa mi fi ukra me de ade be bo ade so mama ya be so de kono kra be hyade ne de ade abo ade so yo ma ya ade nyame hyira mo Aunty Bea yes de bia ya wo ka se yenye gidie wo awurade mu na yenim se ebeyesi enne Akoma Boafo Foundation Aunty Bea na manager so be si so ne ye producer na Bilani Spatus ade na ye fe Aunty Bea enye de bia no ba betan se na me be me bia wo na won hwe me na esan se me ni adwumenti se de nra ye nua ben betina ha yi maame no se nanka wo bibi ya anka se de no okase bia papa no enhwe ni ntine ma ode akra no koe no konkoto akra no nyede ento ntwene Akoma mu nsem wana oka yesua ade ye de bia bo ye mbra enye da ni da nyina na ye ba betina ha ne ye gigiska enu nti ene ya yesa foundation we enti so obi ba no wa hu ehie mu a kakra na ye da ho na nti be ne ayi bi e de abo mu ba de ye me de say yesi we de ye ntwen ma wo mfa wa asem nyeden embampo ko ne kusua adwuma
na sa asam ne ba wan fa ba akoma mu nsam se yemmoa wo enti ye pa adwuma e de amawo management any team ni nyina Aunty Bea ye boye nyina ho aba so Aunty Bea omo ba ye kakra bi omo yiye bia nyankopon onhye omo ma because omo ya ma na ye fe krok Aunty Bea ma na nsusu because ye se bra na beba na ye se die na wo a wo de bua na we atuniboto na we atuniboto Aunty Bea nyame hye wo bibia invite na obaye e na se twede aponyankopon se wo mo ye de omo kotu adwuma mu no Aunty Bea omo nya aso a emre enfoma omo madamfo no na so omo wi a yetewe na omo ba betwe anim ye payi de ato ye nsa Aunty Bea omo ye bia me no so de bia bo omo bra Aunty Bea de obi biase era trainers na den na be ka show trainers no Aunty Bea de me ka show mo ne se omunya enwenta so honhom na omu si omadwen epi na omu si nkete na omu bo omadwen pom epose eye bosume ba ko mienu se wusuon se wansuon bosume mienu no ebekọ abeto se wa wu FM 87.9 sa 1 month 2 months na onfansuan bibi die ehye me nkura ma me eto a school so no ye se wo ko wan ko so wan nku ade a 4 years no ebeba o say you wasted 4 years okay enti omo adwen emfiri so se wonya do ti ko hyemu nku ade a sinkete na acha bosome na meka se wan nku ade abosome no ebeba bosome mienu ebeba enya sua wan ko sua enti na bosome ni begina wo se emma ebeba enti sua na fade beje aduane didi esenke yenye wo obi na adom obi ti baabi onya bi ankope enkranfo frɛ enkranfo frɛ pa enkranfo pa frɛ ye no enkranfo mo fa ncha ye nya bo apaye next time second batch ne beba ye beye se ne beba beye wo nua kora beba beye wo ho na motimi aba na ya ye bia mamo omo frɛ ye papa onya ya ankobe na nso akirichiri wa akiri enti wa wanya advantage na ya frɛ na waba na nne ye ne ma ye ni nyina afefefe no mo masika na ye di komu no enye kwa edana me ka to se wo kuo bi ya ye sade we bia ewi ase e bia jejai wo kwan no obi ato industrial machine ato wunye ni yes wakapem enti yesremo mo ma ye tiri mu papa na ye de ye adwumadie we no enye kwa enka ho mo ma ye nsen sifom obi ti baabi pesa akwanya we onyan enti se wanya eye adum bi na aso so ene nyankopon adum o de kan yakoma kan wo kan yakoma ene ye manager moa yes ni ye tiri mu papa ene ye de ye saade we ye sade be ya ye mpese ye bete ena me be ma bi na wo ye ena wa ahwe me ba Mr. Mama miska ngota aduane ma me ba ye mpa bi ate enti ye se jinsa no juma fa ko ba wo bra kakra bia ye kan se futu obi ani wa a change kakra se obotom na sa we de eye jekase se obotom because Aunty Bea ene se wo ye opam kababa ko na pese wo bi di animu a ebi ji 2000 Ghana cedis ai hwenya sem kitwa wasi minimo krampo no aje wo 5000 na wo de da kro bia wo nya 1000 2000 ya obi bosom ya katu ya kura 2000 Ghana enti yesremo sa local ba yi say unne sa no iska wompa ene de oba ya oji iska wompa enti say imagine so obi ye na yefro obi ye yie no wo se besete ya ko ho awie sunie bancheka kura nie kubenie pipia wo ho na wo wie no ma wo sika no krampo sika chichiri de enti yiru hu sia boso me ba akomese ani akire o boso me mienu ani akire yase bi kura one day betimi de betimi de ni nyina ye wadwen no wa ye so enti munsi nkete na mo ma adwene po sa mo ma akoma FM ye nse anya sanke be yedwe ye ne mo wa pa sa mo ma ye nse si fo mo a ye sre mo ye pa mo chew mo nhia ni monyam na ebra ne so na say ya graduation na ayefe ni emu betwitwi anim da no mo na mo betwi anim ma de aba TV so no na ni ayefe ti Aunty Bea be sere mo yo ye da mo nyina mase na emrepam no tse de kan ye no ye be ma mo ehu de ene ye pa ho ntuma ya kasa sabe na wotwemienu be yes ye si busumi we mu de ya kan Akoma boafo project de adea de na mo be kire ene ni nyina ye station manager ene ahemafo ye to nsa frɛ wo mo o makasa
nti ebema mo so mahwe bi na ye a say ye ba sa na na ye beje kakra o na ye de numbers ne so atodwa no mo ba ye no mo ka mo nsase no ma boss foto e de ato ho no nti won so a wo hwe ye wo so tie ye no emrepem ye bema won so wo de aba na edrusi ye graduation na bebia wo ti bia waka say me so me ka ho bi e na dwumedie omo aya ama na ye fefefe nti enche bia me ne menua abena betena ase na ya kozien naturalist clinic na ye di nkomo na ne mehu no adekronti a mehu no obetena ase ane mebisa no huna mehu no so wi a ne papa osoma ne se won bekasa ma no gise odiska bebeli no wa first kan bebeli na the studio pono no matum won pie pia wako medas papa yes odwa nkwa ne ngoma ye dey etenya na mato nkra onya oso mo kan nyane ma ye din ai se me nka bi onya gye akonwa ne tena ase ne Maloki studio gate no unti aya won koye grow fine eye mojedro shonko o se o saye tititi o na ye tititi na wuntimi ndidi o menses no so emba yi a nom grow fine herbal tonic ebeboa o ama bibia aye fefefe onsa na ye tititi no ebejai wanum ato no ebejai o menses na emba yi no so ebeba yi nom grow fine bi na o ho ento wo benya bi wo pharmacy chemical herbal shops nyina wo benya bi e wo ho o pedodo etu ano wa 0244 596532 0244596532 grow fine or say it makes you grow fine ye fa wonko agbozo herbal clinic enswe eno so osebra no fa fidie hwehwe oni pedua ni mu ohu de etesi wo na wa ma wedro so anom typhoid fever junso mun yarewa wakọ akọ be me bia na oba bia akọ nu akotin yarewa ni bia fakọ agbozo herbal clinic obeboa na yare ni nyina ase etu kumase de chemso May 5 Old Insurance Office 1 now be who on 0553417752 0553417752 and I'm crying kwashima no be hini na himfie ho 0241750282 Adiefe says boko die passion nyame adom na so yesu adom ho ye pa and nyame ase enfie omate me ho ni nyina ase ni wo kakra because my shame is I promised you last week yes meshe okay so we have like one last week yeah tell there was any show when munyam mati meshe nene mehu adai asem we wo akoma boafo project I won't blame anyone me blame era sir ono na why idea we free say because one should not country me o Anita so ni we ni nkomo no I see a run should not country me and Anita so should country me must say na we say but unse mo kasa na mo say it's not too late it's not too late it means say doctor so what show doctor with the time doctor 3 days doctor with the time me so what show this is an initiative way there young brand name so because a good 10 party the music can go for about on board almost juma oh many ajepa see where your man ko na me maka made you one day and me am share that see manager pacho me fa man see ladies first yes nyame ya do my second one no near pay me man so skills be almost betimi esua short term and wo so enyansa no oh that's we dey man ko for now e meduasa ene yenya wo but your dog is charming on him na some kan o say o can say na until we na we dey wasum want temperature na just say you believe me asem free her you call good morning about Mr. good morning about Mr. say na it's here okay and then me share that the bite that why dear yes because obi ho be call herbal shop na pharmacy shop no obeju ho no na you good morning ni ho no bi ko betime bibi kwa fofo bi a chere no say na tie e share the box mu kama good morning herbal Mr. no say ya na tie nti say bia ko pharmacy shop ko herbal shop na so also per good morning herbal Mr. na enye say e na tie silia no kama say ya Mr. na just enye no e say ya good morning herbal Mr. good morning herbal Mr. ko ne ko to bi ne nom na ebeboa ne betu yade ase afi ho akọ ama hoto aba na ansa na mamfa doctor number and to just see ne ho dance ya eba no on say America kra bi ne ma sha ase me di ho dance me kan ne ma eye na nkrofo sha ase wo mo enom no e ho dance eba no enya agro kwant mamfa doctor number no and to just see ya na wo de fa ne free your number is 0246 59 41 17 0246
0246 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes all herbal shops and pharmacy shops in now drew also up a good morning herbal mixture baby amount na one na bibi akosi e de amount ne ho dance said they make an adwoni de e ne say immune system support and as a boost to immune system no enti we anya amaya de fo nko ase we de ma mi ka say de me nyare enti me ka ho da bi wo ka ho e bi se won se ni pedua na nkasa na won se yade bi kra da ne ho adi ama won se me yade wo me ti me yem ya na se no na kai ho se di kan di dwuma e wo we de mu dada na esan se immune system no enti me am fighting ti na won hu no enti ni nyane se won nya ye good morning heba me chane bi enmo pe ebe bo yade bi e sha se ebe nyina ebe bre na se kra ama ahoto aba utie me na se loss of appetite aduani pa ho ayede ama de aduani de tete bo so ma wo de won sabeto tumu saa eno no ntimi eni biem obo wo so wo se ne honam tae ne ya no bo wo kra wo se na numu no enye ne de wadro your good morning herbal mixture good morning herbal mixture na ehho adanse a epiepiem no enya agokra enkokrafo emrewafo sempa good morning herbal mixture omo se ye nhia adro we ya na te se enya agokra ebi se honam ya pa so bo ho honam ye ne ya wa brewa bi wo ho ne honam tae ne ya no wata complain se ne chinka sei eye ne ya wonante kakra bi ana ase wa bre age se wo gina ho me kakra me so ne dro good morning herbal mixture good morning herbal mixture onya se edro we bi enpe ye wontimi ni di no obehya ase se wotimi adidi ama bibi akoso ama no afi ono ane honam tae ne ya no ne chinka sei eye ne ya ne to asentini twetwini wonya good morning herbal mixture pe ni nyina etu obetwa na afi ahoden aba ne widie nim na kan hu se edro rent ni mayi yifi bi afimu akọ na afi umoja no so ayi bi afimu akọ se de America no enya yade fo nkwa na yema wo mo yema wo bibia de hia ne se wanya emfie ye 12 years eko eni obetima no good morning herbal mixture ebetimi abo na afi ni pedua no bibia kosi ye de amount ye number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 afi mu amota company se musisi ya mu ya ne entiti amachima me ointment ahodo be ko bi fie ointment egu ni fie no nyago de bia ye twetwe no Mr. Wadro your good morning herbal mixture nya dro we bi ennom na afi kasa na mu ye oye ni nyina bonse ni nyina etu betwa afi ema ye se we de sempa oba wutie me our menses no enkoye no oba Wadro ni good morning herbal mixture kai hunu se e wo se won sebo no timi nya won normal flow no wanya won heavy flow enso wo se e manisa obu wo ho ayem bosumi nim no moja no betu no saa Wadro eni good morning herbal mixture wonya dro we bi enopeni nyina ebetwa na afi akọ normal state said ye was say see no sa pepepe en ebeye na afa mo so amode no bank tenkete ne se tot no mu nyina mu hia good morning herbal mixture wonya adwo we bi eno pe ebe bo de aka mu nyina ebeba also kra bi kra wonya ntwa abra enso bra no child by force abaya Wadro your good morning herbal mixture nya adwo we bi enom na ni nyina emesen bi se ama na se kamu pe ede wo how kese na ebre wo ti wonya good morning herbal mixture pe ebeyi bibia afi ho akọ ama hoto aba afa infections na tete wono abaya wutie me Mr. woni to asase won koye carbon sasa ho na ye wo hini ni nyina etu obetwa age se wonya good morning herbal mixture bi anom na esiesie wo ba ho na ye wo hini nyina e wo se efri ehokọ na afa me nuano mema mu tie me a infections nti hwe obema hu kwakro hwe ho sasa ho na ye wo hini no Wadro good morning herbal mixture nya adwo we bi enom na also ensiesie wo your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 phase 0553 21 35 87 0553 21 35 87 mo am sorry am se me sasa bro page am kwesi awia mu foi a da bia awode mo obi wo ho obekwa adwuma wo so koba ya na wo yale obi wo abusuam da
bia wo yare na duro e your good morning herbal mixture wonya sai e duro we bi enom na sa ha na wo kom ni nyina no eto betwa ama hoto aba afa mema na amotie me so amoso mo junso samai problem ama mo o junso aye wo sa se bia kamu asa obema no cross emu hyehyewo asa je sa wo chem cross na junso na ba wo so aduro e your good morning herbal mixture good morning herbal mixture e duro we nya binom papa na ebesiesie wo afa ye ne say bi kra na aje wo be me je say wa wani to ase nema kra nkoye unu wo yiri erada ma nkoye Mr. Wadro good morning herbal mixture na ma menche wa di bi bra say on be quick start Akoma a mema na 7 mo mema 7 da form no Wadro your quick start na we are na when your good morning herbal mixture aka ho eno obenyum say be sorry de ewo no ebenya nkwa enti mema mo tie me say no maye mmere wo mpem no Wadro no wonya quick start na ne wonya sa good morning yi bi aka ho we yes combination we de wonya no bebia I just said doctor 3 days I say enti mrantie papa fa mo tie me mo mra magic good morning herbal mixture na wonya quick start enka ho na mfa ka ho na bibia nkoso ye ewo mo nipadua nim adwo no benya bi wo eye pharmacy shops and herbal shops e twa ye ho ahia nyina ne nyina ne sa obekọ na wakwa wo se ope good morning herbal mixture wokọ na sanhye ne box mu sei na se yensili ni sei amesro na tese enye bia good morning herbal mixture no sei ya pepepe na etie ne nyina ne sa obedru ho odru aso ope good morning herbal mixture kone koto binom na bibia nkoso ye enfamo ye number ne mesro fa ne sei ya ne frey enchiemu bia wo hia bia ne becho empo sene obesi kra no ye becho afa mo so am dada duro so nyina ye njam ho mo nyina mo koto good morning herbal mixture ye becho so de obesi anom no na bibia koso ye dama your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes the doctor 3 days the doctor with the time the doctor with numbers medase the doctor with the time the doctor with numbers say me lucky one oh and so unze ye ne ka dey be di so don't worry and dey yanke benya momo number no na momo number no yes okay say be here number 0530 507 849 0530 507 849 yes akoma na ne beba wo ye wia no wa frame no wa ka chem se wa ye mebo de so that be ma mom de okay yeah that's papa enti enche bia te say me kan technical for no ye video no ho dwuma enche bia ye de beto ye screens ne so na mo so mahwe de ne e course so e wo form ha e bra na ye pa akoma boafo project no ye pa ho entuma no ye say sa dwumadie ye boaboa ye nsase ye titi ye nsem na enye sika kakra na enkra o menye fi 1 ekopim 18 years du nwotwe na omo yare na sika 70 no emoye den ede ama omo awofo no yetimi aboa omo no mutimi de omo akọ ayare sabia sanso na emman kuma ekopim 30 years into 16 years ekopim 30 years emman kuma young ladies omo nya pepa so musuan sanu dwuma na nso sikasam so ho ayeden edi ama wo mo no yankasa ya boa wo mo na no nso ya pe edwuma ya mo skill training nti enne be hwe trainers be 10 ene ba ye omo ye bridal accessories omo ye local bar omo chese ni esi yesa local bar setup ni be drinks ne ye de ye ni nyina ebi ba se enna fe so obi oye makeup on be che ye makeup parazone after wash ni nyina bi omo baba be chesa young ladies intimo ena mo be boa yen na yetimi enye ska na yedi etwani ema ya ompese omenya pepa so ompese omusua edwuma no enne ne pa hontuma wo Akoma FM yenim heya nti se ne yedi ye momo number no ato screen ni so na afen so wa wotie yen e wo radio so se Aunty Bea dwumadi die ye papa nti pese me boa mo Akoma boafo project no pese wo boa yen a 0530 507 849 0530 507 849 no mo omo boa yen Akoma Ghana month dwumadi a ye di nyina eye Micklin Hotel yakacho se ope hotel papa a wokọ awontenka bia wo ho senti bia ni washroom ho senti bia any bedroom ho no mo a eye Micklin Hotel omo conference rooms bebre according to the numbers that you want to have program a opese wo ye no nipa dodo a opese unya wo mo no okọ Micklin Hotel la ubenya bi erasme sign kan to so
omu ntwantro omu nya konkonsafo omu hwe oka number no omu nkofro obi nkoka say yehu ni pass mesi wa hanti bra debi omu ye very discreet and professional inti kohonom na kwaji weni omu swimming pool omu restaurant open 24/7 debi abeko bia obenye eduane titru pa fufuo ni ebunu oka obenye bia di koho ochia herbal powder o say ojane hyewa wara obeba omo so ebwaye papa Ghana mansin dwumedi aye di nyina omo ebwaye midimafo herbal clinic omo agogo government school ni enchen hwa na clarity eye clinic and the dwumedi aye na clarity for wa ha omo ye screening free eye screening edema obi oba he bia enti clarity eye clinic for ye damase papa nyame onhwamu mo hwehwe omo amedia mox no enchen hwa ma mesewa plaza eho na obehu clarity eye clinic koho na ekohwe wani na yenka o se apomudimre enso eba so enra moti oduefo abnadepa na oni Dr. Richard Befi owo Tafo Government Hospital ni di nkomo efa yeni ne ho glaucoma o kire yade papa na oni se na wotwe ye besimi eno nso eye World TB Day na match yi de world na do so papa yenka bi wie ye kra na foforo so esan aba nyame yadoma 24th eye World TB Day TB ache wa wakuhu na da ho wo ho nti nyame yadoma wukwade di yenimu yin so no ye ni TB da doctor fo no ebedi enkomo e de afa TB ho nti wukwade anwumre hyiaye na besua de efa TB eho yeguso aye twen ana ye ready ye se enye ready ene ye nkoso aye na ye ngi yaboafo nkrato home sweet cereal legume mix Tom Brown home sweet cereal legume mix Tom Brown wheat emo na soya beans ewom udi sija so 30 minutes pepe na aben na open milk esiche na nchine na udi bi egum ompemu bia nso a obetimi edi ne saa enti kope bito na di na wo ho ento akra onya bosumi nsia ekopem akokra poso abrewa poso etimi edi home sweet cereal legume mixi obani eko schooler na udi bi ahye ne chobox mu na aboa no obenye bi wo poku trading kejetia Dr. Mensa edum keo ebuakwa ofenso tanoso na atonsu obenye bi ewo ho nyina na afenso opedodo etu aton no afre 0246 697358 0246 697358 and 0546 921728 0246 0546 0546 921728 and yet yanko Currency Ventures way na Currency Ventures musu yedamase pa mo envelope ene mo de brayen Piwak Natural are you ready and patoma Piwak Natural embra na yanko 3p garlic mixture ho na answer no beba no Currency Ventures enso say or the Zahara nnupa no bi abedwama so a oton ohonam ya oya enam yarewa ahodo chese o se yare bia de owo ho adru okodwama so a wo se open Zahara nnupa no ebi Food and Drugs Authority agiatum enti ubenya bi na onoma onkofa insunsanso boni bia opedodo etu na so waton a na wa 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 Charismatic Ventures Ninro Zahara Herbal Product Zahara for your damase yeton safre mobile mamba ne ensapan mobile mode envelope abeboa Akoma boa for project nti doctor bibia wo bia yenim se wutie yen o hwe yen nyame on show papa Glam by Tina Makeup essay so wo baby now pe obi ama na yo makeup ama ho aye fefe dia eno ane Glam by Tina Makeup obesesi ho ama ho aye fe fretina o kumase ya de bia ono ane siesie me ho na me de dwumedie e de ebrem 0544 466280 0544 466280 Tina ebe yo makeup ama ho aye fe baby a woko bia wetimi edi akọ yanko power specialist herbal hospital ohine akosu edua ya ono so yeda na se pa odinenyimu nya beta edwumedie na chi sign the envelope kese mu adu ese monje na mo fantete yenuanom enkumenti ohine wi akosu edua ya yeda se power specialist herbal hospital or say hepatitis A B and C wahrawa no ayekese afakoho prostate enlargement wan hwe ye pe na kwakoye cancerous na wakwakonya prostate cancer fako power
specialist herbal hospital na on show fibroid etimi si a wo kwan etimi ku umoja berry entifa ko ho na on share ase kra emfa emma owo nuro so herbatin na herbatin immune system support booster eno sign wo eduaya SK eno wo eduaya livoke ni nyina eyedra food and drugs authority agya tumu enkran o kwabenya ACP road power hospital bus stop eho ena obehu omo kumasi feya se bosomtwi road eduaya junction na nase Jazro filling station wa na wesi ena takrade anaji estate oben ahantaman rural bank eho nso obehu omo frɛ omo ewo 0244544422 0244544422 ena 0200383831 ena omo WhatsApp number is 0555797878 0555797878 Patrol are you ready ana okay enti are you ready sabre de ye mama hwe dwumadie na e course no nkakra sa 20 years sponsors ne bebem no na ye ni omadi nkomo ba sabre de video first part na ye ready nti mama ye nhwe pastor promise e bon paye ma ye de hwe dwumadie na se ye ba. Hello, good morning ye mamu nyina achi enne anope nana no mahima fu amabeka ye nsanso ye mamu achini ye mamu akwaba papa sofo presby sofo nso ye mamu akwaba na ya nkasa ye sofo a ye ne no ewa ha Reverend Promise Kweku Ofori nso ye mamu akwaba dwumadie no ye be abehya se ano no na ye de mpaibo na ebehye ye de mpaibo na ebehya ase enti ye beto nsa frɛ Reverend Promise Kweku Ofori na odiyen akọ erade ani. Hello. Amen. Enka mesre ni die kwanso. Se ona anya wo ya nanka wasori agina ho amame. We die mesre mu. Me de nyame den pa bibia chew na yemom pai. Afi yebom pai. Wa wo kron na wo ye kesiasi ade nyina wo na bo soro ni asase wa ma enedei abem enyam dwumadie nti ye da wase wo kwaso nkokora so Bible say nyame a ofiti nyuma paase na wo de ba wiye pa tie gya dwumadie mfiti ase nyina hye wo nsa emu kasa emu nkomodie ni mu bibia hye wo nsa onyama okonkron befa wodwa madwumadie nwie paye mfa hye wo din kokora ni munyam ye da wase ewo Kristo Yesu dimo na ye bompaye amen. William Evans Inkum, Mr. William Evans Inkum ononso ewa ha ena ye wo Mr. Michael Ofosu Efriye ononso yensem training ononso ede nenimonyam ebeda abeboa yendwumadie nenne dwumadie a yedi nyina otitena ni a otena konwem ama nne dwumadie ni nyina ebekoso ewie pepepe eye nana ama echa otunfo fonton from hima tinana yema wakwa ba okwanhwe nkoso kra say wababa beka yensa na yebema enyomtufo na ma yenyom sima kitwe bi fonton from bi wo ma eni ketebi wo ma na nka modia afefa modia amaye na nana hima ehu say oye otunfo fonton from hima na yede ketenso ageno baba na wagina konya nti ebi wo ho a momfa bi san mayen na yemboaboa ye ho nyefa de aka no ento aso.
said the Bea Amreninti, the bet to me iron and term. Nana Chairperson, distinguished ladies and gentlemen, staff of Akoma 87.9 FM, our trainers, trainees, and all hearing gathered, I say good morning again. Permit me to quote Philippians chapter 22, verse 1 to 4. And the Bible says that if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being full of one accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Amen. The natural person, today will go down in the history of the station as one of the historic moments since its establishment in this part of the country. The station have distinguished itself by providing quality content in radio broadcasting. We have contributed to national discourse and development through our on-air programs and reportage not only on Akoma FM but on all other media general platforms. Ladies and gentlemen, today's event is also a special one because in addition to the aforementioned, the station is moving a step further to provide livelihood for 30 young ladies within the ages of 24 and 32, drawn from different parts of Kumasi, by providing them with skill training as part of our corporate social responsibility. Let me put on record that the station, through its Akomemunsem program, is already providing support for people who have come to appeal for funds and other various assistance. And today, we will show some on this TV for you to see some of the things that we have done over the years. What today's event seeks to achieve is to train young ladies to acquire a skill with which will be a career path for them. In this maiden edition, they will be trained to acquire skills in bead making, local drinks production, wedding accessories, production of liquid soap, shower gel, softener, ointment, hair food, among others. In addition, the Akoma Buafo project, which we seek to launch this morning, would also provide medical support for children within the ages of 0 to 16 years. And as and when the project is in a position to do that, we will not fail. We are committed to give back to society as a station and will continue to do same. Let me also use this opportunity to thank all who have in diverse ways supported the station in our previous call for support. I plead you continue to impact others by continuing to contribute to the Akoma Buafo Project Support Fund, especially as our responsibility becomes more by the launch of this project. On this note, I especially welcome you to the launch of Akoma FM Buafo Project on behalf of management and staff of Akoma 87.9 FM, and I pray God continue to bless you. In conclusion, let's remember what Jesus said in Matthew chapter 25, verse 43 to 45. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick and in prison, and we did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of these people, you did not do for me. And so for whatever we are doing in support of these young ladies here, we are doing it for God. And that is what I want us to have in mind. On this note, I thank you all for coming, and God bless you all. Amen. School sir, me literature brofo. Na say me manager so aka brofo me na ya kire mu twi. Ba je say nyina yete ase, ana ya ante ase. Ne tintini tietie nyina ne say Akoma FM, moda ya Akoma so. Enti ye be say ye boa ye nuanom nkuma a omo pese omusua nsan no dwuma. Ti nsan no dwuma na obi kan na asem.
ochiam yo ni masem ka se nana wasumu a nti sa no dwuma na ye be kyerɛkyerɛ no enu bi na ye manager de to dwan liquid soap ebi na menu aba na hye na ode te won we nyina ye be kyerɛ bi utwa wani ahwɛ obi wa ode na America no we nyina ye be kyerɛ beat making local drinks ebe ka kromba ye setup no wa ha tumbe hu local drinks no na soft na parazone me hwa menu aba ma ni allergy me hwe ne ni ye be kyerɛ nyina bi se be ya ye be nyansa no dwuma na ye betimi ede abo ye ho bra ye kasa na anasa me manager e kasa na ye hu se be me ni monyamfo bi pa o tutata no aba beji na konwa na mtima ye me de Mr. Samson Obin Apia, Perfect Aluminium Enterprise Chief Executive Officer ume fan sembo emfa Asia no so de nani monyam eba beta dwumedie HCO ye ma akwa abapa de edru so no me manager e kasa no o ka se akoma mu nsem ye boa nkofo pa na beye bosomi nsia kakra beye de yenya ye eni ye be mamo ahwe kakra enti meto nsa afre akoma mu nsem ye executive producer Nana Bila Kantanka na mama mweni akọ screen na e wa ha no so no ka ye bedi besi ha ba de wiane nti ye di si ha no ma mu hu ni ye but me gidi se bebi esi no mo be hu nti one ne deputy Spatus Kojosa akode nti e roli a na oka ho nsem kakra na mo hu dwumedi a ye di ewo akoma mu nsem dwumedi no so nti mo fa nsam mo nhia no de me kwatena ho aya meka gina ono ne bre ya daroma eno mo produce me na me de ba kwatena ono makasa nti na na wadaroma Aunty Bea yada ase na de di kan no nya ye be ya kyerɛ mu nyinaa ye nia yaye etwa mu dada Bible sin nyamesom papa ani so bi ko henya nka yusie kunafo mobrofo no aboa won enti ye de no nya te sɛ obi na obi ada wanhwa akora no nko a na sɛ na wonim ye na japade da bi obi so behia mmoa de na wo ye de aboa no adaro ma eba ne sa ya na esufrɛ mu a tiefo ne ahwefo na maso ye mu we titiri nti na ama enedwumadie we ye da ne die anase ye di sa adwuma ye di ne nei sane ebe ya okena bi obi fufuro bi so hia sammo ne bi a yetimi aso ne mu na de ebedi kan de a kyerɛ mu ye nua bema ba ko a owo university ono a ne di pa eye construction work no ye ya na otimi nya sika kotua na admission o share de suase no afa akaso eso to books a o de be sua de sika ni ho o ma me be su kyerɛ yen ya mfa ma radio so ama TV so enso ye yoye sa ma me no na ogina ho no enti sika kakra ya de boa no mo de ton books na ya de amano a ewo envelope mu a wo gie no we ya nka ho asem ewo TV so ama radio enti mo ante ho hwe e kyerɛ se nsem no bebre ho no a eba ye ho adwuma wa ase ha ya mfa mfro soro enti ono no de no afi Frank yenko next one we abaya ne din ededela na ono ba ne di obeka kyerɛ yen no so de dela ekyire hu se din foforo ewo ho se be ma ne nada free se be ma ne da ya nyinse ba wo hu be ma ne bio sabro ba na ne bra so wo bewo woni ne ho hwe enu achi osanso hepatitis B ewo ne moja mu a se wa nwo panie na owo ne ontimi ma akwara no nufo ti ebisebisem na yesi aduro no eye 1000 cedis ya ne ye program mo amhwe bie sa abre ne mo amutie no mo ho ye hu ne se obi a wonya 1000 ento aduro emfa nwo panie no enya de obetimi nya sika toto no ho ne ma de ahwe akwara no ti ye fato ye ho so aduro ni ye ma ye nua ba awura ene ne no ekọ hospital ho no mo we muto 950 Ghana cedis in 2000 edema no 50 ne sama no se on famfa kan kofi enu achi na yesa tisi krumu kototo nkoda ho niema lista na omo ayama no hospital ho so de beba bewo ye to ni nyina edema no na enu achi sika nso so a owu wi a ye de beyi no afri ayarsa bia nso so
ye ni nyina ready a bra ye ne no di sa adwuma we ni na wotwe so ene wo ye ti se ya nso ne mu sa ada no a ke nim ne ebesi nyame adoma wo akora fe abrante bra ma ye hwa akora no an ho fa asem nkora abrem wo de hwe so nsami a bi swasi a o wiase ma dwendwen ni mu brabo ne ka ho na mani mu ayesa hello enti de lanso so ne ba edieni yen kwa papa bi ti ase ha ya askwada dem ha sebe na ni efra wo hunu hwe ya wa ha no beto ayen se na ni efra ne ma so ne ma nkoye enti bi kura wo hu wo mu be bia woda empa woda so mattress na tetea ma akanua no nti woda se ya obeso na nachi ne honam nyina na bia nti na disredi a ode ba e bedan nyina se ope mattress obeda so samunya akwan hwe bi wo TV so saada no a wopan de gina ho no ye fe na ja Osman wote askwada dem ha ya na nyame adom nam ye nsa so a ye nya mattress fe mono rubber hye ho papa ya ogina me nchen o mu fi adwuma mo ya ne mattress nti hye no so pe bia nti mo dan roma e de fa ka free band ma ba ye de kokoma papa ye ha ya oji ye ne sama na dropping de to so kokosi no fie papa ye wada ya se abisi ne da bia ofre e da ya se nti eja Osman so de eno no o sha ha minimi nua ni egina ho no pegi na ehyen vivi no ba akro lata na ewura nso so ebokọ na ho na Aunty Bea ni ha no otu kwan nti e manager ene ogina ho na oye presentation papa no no en fe tuntum kama wa so aha enti eno so akwa na Frankie ye free Eja Osman na yenko prisons brenya ye bodawro e kire se yenuanem na duafo yenkofo bi asebe o masetre mo den papa sika abantwa edema prison ni bia dako se woni efiri anopa obesore kosi anyimere obeda eye 1 cedi 80 pesos enti so be di imprensa so chemiensa 60 pesos can say 60 pesos enti bi sasa sister bi to koko wa ya wo mu ekodi bi embusa so mu kwa ya o motosan koko enkoa no yesa ne 3 cedis na de asichira ka ho na pemasa na akosi bia ana brodo ntum free ho no na be se 15 to 20 cedis de na eko enso aban so betimi 1 cedi 80 pesos ntu hwe omodidie mu a edin abrante bi ba ha ne be kasa akire ne ekoso ma yete se omu enkwan da omanya na mari ye da ide adua gu nkwan no ti beans na yomu na momore eno kura na simutira yeye nyame firi soro abesra mo no enti ne memo odin ma wo mu ye to nsa frɛ mo ma mo soye mu enti ye call central prisons ene ye call menshia prisons hwɛ ne megu ho na ne nyina kuma mu nsɛm tiefo ne adofo adawroma soye mu a ye call yes a adoye wei eye kuma se central prisons eno so ahofedua kro ya manja da dam tumi ne ento na nimi adawroma na ogire mu a oye presentation ama commander no the whole Ashanti region aye present commander ono na woje aye achede no nti na ye nso aye ko ye ejigina nche ye ko inside ko hwe mo sitinem ne ade ado mo so nsa no dwuma se de mo pese mo sua ye o mo ye ni nyina bi o ho no mo a o mo ko kire fefefe ye free ho no mo ana afi akire ye ko central prisons nso aha we ni na aye menhia aha we central prison front ye ko menhia nti Frank me hwe menhia de no ye hwe menhia de no so kakra menhia we so bra ya elodu ne ma ni ko duru menhia no afi na ye yie ene we nyina ye menhia ne ma de ko ho no mo hosu ye ko ho no mo kokodi nkomo no mo ko ya sorry kama da na manager president bia woto ye na nyasam keto anya da minister say manager we oba na sorry na so the president leader na yo so be ye dwese ma mfa ho ono abaje na ade ato sanse oto ni yie pa nso so nti da na nyasam keto ha minim se sa yi no mutwa ya nka mu yi kakra ma ahwefu ehwe bi nti se we so kosa yi menhia prison commander wo ho no ono so na ogire mu waje achede no afi yen free prisons yenia ye jovi travel oda no ne ne koy odinsuo ka madi yachi ti ene no ne koy bibia ye free menhia prisons no ana afi ye ba
Yenua ba ko fa polena to so mame na ansa na meka asumresre se yenyina yema yemuso na sima ba ko yemfanka yenua ba we also passati camera Erade onfa yenua ba ni kra nsie amen pacho yentenase ya waha ena ka ebesi ha na kwabrane so abaye won nsem de ne breye office na sem nyina ne se abaye a wawie senior high school wato training college form and wato police form said ye be farmer no bia na ontena fie kwa en waste time nti okopa adwuma yeye na otu obi store no amoton ka ho niema na dako wapo adwuma ko fie sumani nua be ma se wonta aduane mere no so pensu be aduane nti onyare bi na se aduane naba afro nua be ma aduane ba e de aduane ba ya ne sister na da fom ya de ne a osi ne sisi emu hihye no nti wontimi nyina ho wotena ase nso a waka fom aya asa agro asampa afede yensom asisi na yesisie ko hospital pi chinchin aduafo pi so babia be kire ne bia na wo ko wi ase mpo bi kire ne konfo bi ho ma de ne ko konfo no ye nura hodo ma no se obenum bi wodi bi besa obepunu bi epunu ni mu no o maame anu aduro na mana ben kama ayehye na odi ama akora no se onhyem na wo mpunu no so ta ade aba se ne na yesa no fi na sinem hade ko nyina ewu ontihwe ntinsuo no hitable no nyina wantihwe ema nsuo no bia gu ne siremu a ne nyina wantomamba no behu se ne siremu hu nyina worowora aye abonfunfunja edi na no nansa aye kuropacha ne siremu enu nyina ntamde ko ho ti akora no wabre nti ye hwesisie ne yesa hwekuro ode beda yen ye de ne kodua yankwanta mini aba mai na edi animu Frank ma ye hwedua yankwanta akwantio dia yankwanta bra de ne kodua yankwanta no ha na ye doctor ye gini dipa Aunty Bea na ye adwumada na akwada bi wo mfensi ne nan na aka bo montimi na nti okosku ya ye fa no sa doctor na ye operation na say surgery no nti dubdo na efre ni nyina bo sa doctor ni din yampa na Aunty Bea nso na number ye frɛ no no se wo dua ankwanta ane ye de ne koye wo mu hwɛ no na no so de mama fisio be bo so me nsantia ma ne ntena ho edi be na wotwe na ni fan ahono ama wontimi mpagya kakraka ntomu sa transfer ni free oba konfonochi ti konfonochi ho na yekokko hwe no a itwa asamfo ni we na no so yesa ko support no sika de nyame anim ni sika se ye kan sika akofom san se edroba akwa konfonochi troma no kura na 65 million 6500 ba nyame adom ye toma no ma onum ye no improvement mu sa tra another one yesa toye umuhwe no aduru ba bi no ena omukonya specialist bi a o private doctor ena mu transfer call ho no mo enti ho no ese o mahwe na kwa akoduru se ena mu transfer call ho no mo enti ho no ese o mahwe na kwa akoduru se wa start yaw o tinka e wona nan sa se ne nan se ahodin ibam kane no na yese ontimi nya ne nan ti se ti afide na yeso maame de nsa e hye ne to no ayi eja nan na firi ne to apie nya sa intimi ma eduru ba bi no no atimi gya ne nan tena say improvement eguso a eba dwumadie ye ne na ka se nkobeba ke ebe ye tie nkon so ti ha bi ye ka se ebe no meclin enti na no dwoada no me frɛ na ka kire ne se ya sesa veno no ne ebe ye no anim ha ya me frɛ ya esu ene di akira da ne a ade ebe che dwoada no akwara na firim ya rehosem eno ka say ye mo ka kura no be say 250 million de 25000 de di ka akọ nenso so ye be ne den owo kura de a enkwantime nye ye mpa aba ye kuram ye wa ba ya sister bi odine ba akwara keto abra yen kura ne ye ntafo keto ne ye bohib na panin ye mujib keto no hole in heart ye di sajuma wo radio ni tv so ma mu amunya akwan sa abra mu hu ye ono ogina ho no
akura no be say 250 million de 25,000 de di kan akọ na so ye be ne den owo kura dia enkwanti menye ye mpa aba ye kuram ye wa abaya sister bi odine ba akwara keto abra yen kura ne ye ntafo keto ne ye bohib na pani ne ye mujib keto no hole in heart ye di sajuma wo radio ni tv so ma amunya akwan sa abra mu hu ye ono gina ho no tokro da na Akoma ho a ho anu hu mitimitua na wo e basa this is Rashid ne call hospital na oxygen aboano nto de beda ye no ye ntimi ni ani e ka no so na nso ye afam de nyame nam ye tiefo ne ahwefo so ye nya 38,000 Ghana cedis 380 million ne de support to ye maame no nenko no so e so wo ha ne maame na ko disirim oni nkwara ne nyina ko sirim nti wantimi ama nti da ye presentation no sikara ne ya twere wo check no so no manager na oye presentation no nti 38,000 ewo muhib ho se sika no onya ne wo pene so ohia 400,000 4 billion nti wonya ye nti de ma no ne da ho a ogusu pebia kan ho ya ba mu ye yeguso kakra ya ho de betim bia ye be ye de atoa so ni nyina titiru nti nene ye wo ha ye hia yi se be keke ensa se kakra ne de abofutuo bi ato ho na daachi bi obi fa yi obi se mu a yatimie aya fam de de atwitwa age no wonnim ebia anya wo a na ye obi a wonim no no ben pa mpanefo se ka wonantin so a na aka oto eni nti ye ne se ye nyina ye nsombi ne moa na enye kama ye nua ba ko onam kwa so na meduriye obeduru a ye beda na di e de akyerew Frank yenko lenda ono ne ye first project ne nyame anim ni eda ye nua ba ne ba ye no me odi kan bai twansa odi kan bai e ma me ka se ye ntimi okọ esa ba biu to ba ye nam se ade kro na e wo ho no oma ye nhwe ne ba bia na wo ntimi ba ma ntimi anko nti pagi adwoa wai adwoa na agie fona ode ne ko share inside o twaye Frank ye hwe ade na e bo no to no ye hwe ade na e bo no to nyame anim ni se unua ni oyire ni wo maame ni obani nyewe bra ne ye ntwaye no a wo gina ho no okay won sabe ka sisi a ne yi e wo so ade no te say football ena bo no 20 tono finfini nyina ye ma ena apie kakraka nti ontimi nshata de ketwa ontimi ntenase otena ka mu age so oda enti trotro pa ne fro bed ama no to ko ba bia je se taxi no ada akire pa cha ade ne bo ho no ena bo ho no na mi ademi hu ye kan ya Akoma ne agetua wo se ye beye sabe mpanimfo so do nsato yarafo aduane mu a Saudi ye pimpim so na se kan nya asam ketua na so yerita se ye beye a whole labs in kwa ye nkwa labs in kwa timi cost over 8,000 labs in kwa itwam 8 about 10,000 oye wei no aye wei no aye wei oye ni nyina wi ekura chi na edu se beye surgery no aye so san kwa ya no da last one osan kokoye ni nyina no Akoma mu nsema dawroma ye ni nyina wi ya fe doctors ekọ ho so mokọ akoye nti ye hwe surgery no who saw this cable to so a omutwa ade ni wi no de to so e weigh 5.5 pounds timana amukodwom koto na ntwinam no ye weigh 5 pounds ma wasen ya weight ni ti no na bo onua ba to doctors ma Akoma akonan na ejina ho mu ye omu de don hwere ma Akoma akon yensa eni sima aduanan enson almost 4 hours sabe no mu de 4 hours aye surgery be me yensa dada but omu de 4 hours na ye ono nko ane de enti no ene ya we no doctors nsa na go ho mo ye no ni nyina on se scale no ho ba ade ne da kakra na edru half ye dwura obi okra mpo gina scale so on ha 170 de bo obi to nam 30 ayi enti ni nyina ya ade Akoma mu nsem sister na tuni ni mpacho mu ye wie ye no mo pempam ye no sei enati nti ayi bo na firi ho esi ni padua no ono emu oba base ma be du achi ube hu no ha be na kire no no ana dance dia owo kakra owo waka ama onso atibi
ti say ne akwa ye say dem no ka say etwa na ehunu no ni obi mawu in fact mintimi nyamu dance ne say me hu ye na emom wo gidie say bible so me be nan ya ye ade we die edi obi oba no ma hwede anka me hwede maka ne say si ya die mintimi nka enti ye nua balenda we metimi akasa ansa na ye be ye surgery nyina wi akasa ye yi na free hospital no na ye ka ko be 30,000 Ghana cedis. Even the fana bele kotia kwa kanta na 6,500. The fana bele kotia na mi adom wanya na sumdue. Enche ye bepe kunama no. Ye de sort no so hwe no adwetwe mpona worof. Tu oni abe me bia na ne afia me hu ne screen no. Hu se afede ye ya asa ama ne kunu. Enti ne ye kan se ne ye kuramu aye nie sabiba ba kofo nsa nso nyame ni kata. Ya to nsa afre ni ama me ha adwen se wo nua ba bi we hunu so de sansa bresi ne so adani a ne ho kire no hwemma ya be hye ha ya sabe obia ho ofe obia ho twa nti oba ne nya ne nsa no oduma kakra bi na oye busy every day a na dwen ko be ma so na ko bobra bone we ne sie ne so ya pese ye ne eboa ema asomdwie ahoto eba nkurankura so asetene mu eno nti ba ya ba nei empo wo a wo besu adwuma ne bi no wo batubotom no wayi bibi maami a odi wo be chin baaye wo be sane waboso no wayi bibi adwuma yefo ha obi a be yibribi ahoho nso ya to nsa afre mo madaroma mo so mbo yibibi na mo de aboa na enne na ebi a ohuson ebi a no ochine bi na abeka ye beko Piwak Natural na menimia na kunadu edi enkomo ye wi a part 2 no so are ready say ye kan ye say enne dwumadi a ye pa ho tuma no ye mammo a mwentimi amba bi no mahwe bi na mwatie bi enso enti wutie e wo radio so a eye Akoma mu nsam dwumadi na na yegu so a ye sabre de ye ba be ko Piwak Natural na menimia na kunadu edi nkomo ye nkopɛ 3p garlic mixture na ye nom na yenya ahoden nana boko de nyame adom me ho ye pa adom opeso ma pressure oh me se nyasem ketwa na program mi chese me so wo ba o ne yese wo ba de me ba me chese na wudi mu yekuro mu hakasi ne asem me tika mu ambedu ya face program ya pon ye ni short ketwa bi ketwese enye hwe yese otwe anko ogwa ne nwoma eden etwa awotwe ayo ati say chief no wa ha awotwe anko ogwa ne nwoma eko na mka say wotwe o so wotwe nwoma eden nwene twene eno ni asaw no ya de nwene twene ya ya de so wotwe ne anko ayi a ne nwoma beko ye nwoma ba and nti wudi e ma ni kan kora nye no na ya di award o na me yesa ma mfa ma o ntem ye me say chese enti wo so wo no madru award da so me nim so mbetimi azumu ama me dia fama me na me da me phone yi su chese ne fe na akọ no wo fama me yes ma me wo so ma ya di award na we nya award ketwa o okay eye 8th edition West African Traditional and Alternative Medicals Award. That's right. 3p garlic mixture, best herbal product of the year. That's right. Me wash am no me dey tun for me so. I was say wutimi no madura. Award that so. But also one no award that so a emwa o. Me kire say edu papa e na ton no ho. Na award that so. Once ye dre no. Ye ba ye nkasa bebre o. Na no presenter bi ka kire me say woji adro hu ana. Obi say na wonto me no nsonhwe. Ono anante ba kurom no beto otu ekoma nipa no o se nipa na da na se no agene nsem enti yadi award 3p garlic mixture okay na mu program is Akoma wafo project good enti won se doctor wono eda Piwak Natural no de ono no eba no philanthropist djuma no a helping people needy edena Akoma so pa eti na no I was sending me message ye tete for message na say boss program be say na ekoso Akoma enti say na Aunty Bea afrem yaka so oh don't worry ebre no so a kai me enti na we pay bo no so na say boss ebre na so enti e be ne dey oh metwa na su kwen enti yeso Piwak Natural ye ba ya ansa de be ka sakura no de ehwam ye didi kan
ye kwa yensem 2000 Ghana cedis ye de mamo na mo fa mo madwumadie no enye krabe hye ne mama 5 minutes account o sa me da so wo enti wo bom paye a na bobia ma Mr Nelson Mototi se nyame nhira no Nelson Mototi wow yes na eno waka no pia o nyame nto ne nkwannem na omo na dwuma nkoso na 3p ya ho oden so enkoso sa na award me meka omo de ato so ana na cha mo fanto so ma wate no madura award da so enti 2000 Ghana cedis enti ba chomo nje na mo fa emwa esanse enya manager me sa so bo ya share de kakra no nyame nham award no so de da so ena da so no beautiful ba cho wei wani nawa award wunya award ye ntua sika na ye deje ye ka waduro hwe ni attest waduro hwe ni wo sa duro no traditional and alternative no wo oben ho uduru ho ansa na ye de amount we nya award kitchen na da ho no so ye wo de a befa no wa befa 3p garlic mixture the best herbal product of the year congratulations ye dase we West Africa that's right ya nkotua na ye je ye to na ye de bre right bibia ni baby a bre nim aduro ni jina ne naso edofo no waduro award da so ena ye pressure ma me fie number ne ma na friend ni nkomo number no e 0248 92 24 kaisa aduro ni ye 3p garlic mixture aduro award eda so eto da kra bampo a ena amanfo 4% ka ye jai kasa na omo freba na omo dia dance ye aduro ni ankase enum bio ane maami bi ono aya wa chesi nkwanchen onni bi enti ade ache so a esiwusi ubedi yesu ade ne de ye num bi ntino ye aduro ne kama enti wonomu a wutumi say yes aduro papa na akonipadua num 3p garlic mixture and ye hwe pressure ye ka pressure wansem say ya ebi hu ne se eye normal o me pressure ba ye didi nkomo kra se de eku nipa okroma no udi agro pressure do be ko simple ebede no hu se wanya pressure obeko hospital no ye chechire won nsa ne wi a ena wo kobusa nurse for se o kan achire we bia na wo yemu akwa akohyew ebinom eye busa maden kan chire because your health wa pomoden ena wo didi agro no se wo de no eye 120 ede kwa che se eyara ebi de ye 140 ebi de ye 210 na je se eniema kosoro per 3p garlic mixture na ennom na emmoa na enyisa pressure sam no enfri ho obekọ ebechechire wonsa no na bibia da form boko na eniema ekoyie edemaw Piwak natural I the 3p garlic mixture abedwa so yaje award na anu ya no medofo aduro ni ya duro enti pebinom na emmoa obi wo pressure obede hu se nipa kro no wanya pressure wuti betimi apai wa wo ya ho hwe nye wusi utase wani etutu agufom edwa wa edure wa asase so nyina benum bi enko pressure na ye usa no akonwa mitimi obi tim na osori a oje bum na opagya ni mu a se wa mpedua bi ana obi nsa anso a no wo twa ahwe na ni so abri na to once do ni beka se dizziness eno pressure ene deba wani so be bri preko pe entina amafo ebri na mutimi twahwe ewo edwemu no pressure ena eye usa medofo ene pressure nti obi na ase atatai wodene nsemi na atom ene pressure nti obi anya akomayare unim de nti a se obenya pressure emoja eni umu afrusa ne yew enti ni musisi emoja bi boto akwose baabi sradie bi boto akwose baabi a enya dia emoja be die afrusa ne enti akoma no benya haw because akoma na epompi moja no echa mani padua no eti se kobase moja ni ntumi nkwa ebesa abo akogu akoma no ho enti pressure eni akoma yare ena enam per 3p garlic mixture no na into pressure se emaw number no eye 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture ewotom ehwe webo enti uto a na wasomuye ente ne edi enkomo twetwe no AC no oyo obi a open chini bebreba twa so te so
ene ma ne bi se nkyene na ma aduane ye de aduane ye wo nsa no enye nkyene se wo twigum a ne se wo twigum na atire mu se ya emwa obi aduane na ben no fufuo enkwan no ne wo sagum ene obi kwotwo ba me maame enkyene sa akra breme ne wo jigum pressure ebe kosoro susu di nkyene ensu a enwunu bebrebe especially abra wodi aduane ya anwa awie otan musu enwunu a aduane na anwa ne beda u veins no wundi no ebedam emwa nti abia no na o problem susu no musu a enwunu afa ya ye exercise enye se wupia kwa abonte na wokọ gym nko a anopo sorry a wo dem wa koto ne sorry chinchimu wototo nsa toto nan ni nyina exercise ne bia we ne fifren kitinkiti bi till you just go under the shower na wako dware na waye kama na aboa bre bia mtu se wo ye fit 3p garlic mixture ene present obi ntumi na 3p wono mu a obeda award ne yenye ne kwa medafo edro papa bi says ye ka ho asema kire wo a Akoma FM ye adwuma wa ha yenye ne ye no mo na atena se edro ne nya kasamre ye contract so ye kranke ye twam edro ne ye papa nti abre bia no ne te afe ne ko ne aba ekọ ne aba 3p garlic mixture medafo pebinom obeda ade chi a obeye fit osoro ekọ adwuma number no eye 0248 92 8824 uwa kumasi aboru akwale na keba Dani Heba Kriske Heba benya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa ene kata yudra ne dinhwe ne mu wo fa kwadwo Heba Temale baby a electromat no ewo no a wo de baby a wo hwe me free ewo Onua TV utie mu Akoma FM Bonwa Pharmacy Shop ene Heba Center baby atomi bidro bia okwa wo se o pe 3p garlic mixture edro na award edaso no pebinom medafo na emwao onkwa hia edro award na so medafo emwao edro abaji award we mu no enye bete pebinom ebebo amapom de no SCPS tanti baya na mo de award na to so kakra ma me wai na amanfo hu adwuma yaye yabo adwuma den enye bete efenso ye dase pa enso ma no kra dase na ekumi no sa na eduro no so na esi echi no 3p garlic mixture best herbal product of the year medofie de ko twetwe no SCG number na friend Dr. Sia ne enu ni nkomo number ne 0248 92 8824 kaisa eduro ni di ye ba ko pe 3p garlic mixture nyankopon ya adoma da sene ye no be sediation okwa no akache Dr. say chia no papa obetepa so say wabeboy me say okwa na okota omedo no bottle no ebo kwese bo ho edi say ye keke emodia pacho enye no yo enche bia ye beko Jovi travel for jobs and estate agency so na ye ni omedi nkomo ye wiasa na part 2 of your launching ceremony no ya sai amama hwe na dwumedia ekoso na ansa na Jovi begina konwan God's Way Funeral Home your one stop shop for a year nyama nyina ye ho tutu ye nyina koho say ye fundaka decoration aduane MC bibia efa a year ho no ko God's Way Funeral Home o kumase asafo oben koko bodline dada no emu fre omo e was 0243737457 and 0266194678 Jovi travel for jobs and estate agency o Jovi catch me say mo ba me hwemani amba Jovi usu wo ho o manager no wa amba enti envelope no wa fa amba maka pato ohoye Aunty Bea mi ado echire ye beba na ase mo bedada me echire baba mati tisaka ama menim kra gu ase na se pese obi ani me se menim kra yo ewe aye koko aye afra ye na mi ni ohunu once akwantu no doso nti na me wo techiman adwuma ni nti no nti me ba na Jovi ka se ya me nti nti ono so no endura na ma shada nye late sa me ba na me wo almost me twa kakra no I'm talking about the program na nkasa no dear we late na me kan nti mo fanche endo ka chem so okohu na obeba okontem nti no what
Yanko Jovi way, she be dim come. On them Ginny Dioba. Yes, over here, on the Jovi dear. Young was dear. Over here. You made us Aunty Bea. I mean, chia, I have for any at your phone. Sana Aunty Bea kind. Jovi and area ba akwantu uni how. And a bad dying so uni how. Sa opesa usi dying. Oh, asasi bi da ho. Ghana ha, babia. Na opesa usi ufie. Upesa usini complete bra Jovi asye ye wo wekesa ebadan sie so mo pesa board dan so bibia bra Jovi asye sa so na upesa otu kwan ekwamano ne so a Jovi so ye ho edema country ben na upesa woko se upesa woko Poland akonya ho na Poland ye pe more workers ho eba Poland ye pe more workers se ye auto mechanic ye pe bi ho a ba Jovi yankasa ye de obeko sa so na construction adwuma so woni construction adwuma ya bra Jovi ya so ye de obeko sa so na bike riders so ye pebi na ye de mu akọ o ye driver so a woni problem o ba Jovi ya so ye de obeko sa so na ye pe cashier ye pe welder and so ba ye de obeko ye pe farm worker factory worker sa na office boy and so ba Jovi yankasa ebedi wanim na ye de akọ sa na ye pe electrician ye pe food packaging ye pe carpenters sa na pe security guard ni na oba Jovi aso ya ni na ye Poland hodo no oba ye de obeko sa na waiter na waitress so ye pe bi ye pe housekeeping storekeeping customer service and a caregiver na forklift operator ni na oba Jovi asoya edobeko ni na no Poland intisa why crowd na opese utu kwan na de mabbo so nyina no unim ho adwuma ya bra Jovi asoye edobeko sa so na ba US so a US pe workers ho ye pe laundry attendants sa so na kitchen supervisor na waiter na waitress na security ni na oba Jovi asoya edobeko na numbers no when am say Jovi adwuma pa ye boni ntino ye 4 branches nyame ehira nyame egusu etre ya hyiemu enti ye 4 branches oba ba bia all the branches are ye workers ho oba Kumasi mountain ha oba Kumasi ye wo Atonsu Monaco ye wo Atonsu Monaco ye ne old MTN office no ena di animhwe for your number no 0200 0200 24 24 25 25 06 06 0200 0200 24 24 25 25 06 06 the way Kumasi your office number no okwa Accra ye wo Madina main station Accra ye wo Madina main station na chi ye ne old Malcolm ena ye adjacent udru ho a guy bi tom kube ewo old Malcolm anim ho a obi sense on kire Jovi office okra obechiro fra your number no 020 020 244 244 71 06 06 020 020 244 244 71 06 ti we so Accra line okwa takrade ye wo secondary trotro station uko wen kakra bia market circle no uko wen kakra bia GPRTU for office no ye wa abronsan no so eho na ya so ye ewo free number no 0539 14 93 19 0539 14 93 19 we so takrade na techiman bono mantam techiman oho na ndra me koy no na amemi nche techimafo omo ba adwuma papa ewo na techima yo central market techima central market entomafo adwusuo udru ho so pe entomafo adwusuo mechiro udru ho Finger of God Information Center eho abronsan ye wa abronsan no soro na Finger of God so omo wa ase to udru no kasa ohwehwe Jovi officer obia bechiro enti fra your number no 0275 85 46 78 0275 85 46 78 ti we so etachima na omo wa brochire so wo abrocho country bia wo bia wo Canada o US na opesa be fa wo ba bi ko ana wabusuani bi o yere ukunu ana sa wo fa se bi ko a na opesa wo na edi nkomo WhatsApp
bet me afre and so bet me chat here WhatsApp 0558 66 25 43 0558 66 25 43 to we any your numbers no na Dubai for konya aba dem Dubai because adwuma e ho ye ponipa 500 ye ponipa 500 na dem ko Dubai enti se why crowd na dem boss yi so wo ho ensan adwuma bia ana wo ho experience a fre Jovi lines no o fre ya e be peke na Dubai ye pe mason ye pe carpenters sa so na ye pe electrician ye pe plumbers ye pe metal fabricators ye pe tilers painters and a general helpers nti so person uko Dubai na oba ya so ya oba Jovi yankasa ye bedi wanim na ye de wako na anu ada we enada enada na obi offer letter e baye anya me adom enche onso so eden ebeko offer letter no eba on the 14th of this month 14th March ya na ne offer letter e baye na me adom onso so enche obeko nti wo so aso na wo so aye krado na opese otu kwanya oba ya so ya edo ewo ebeko opese ukọ Poland akonya ohom sa so na opese ukọ Luxembourg anso akonya ohom Albania ni na chance ha oba ya do beko Hungary Italy Germany Croatia Slovenia Georgia ni na oba Jovi ya so ya yenkasa ebedi wanim na ye de wako sa so na Finland Iceland sa so na Romania Norway, Austria, any New Zealand ina all the European Schengen states ina 25 Schengen states no ba Jovi yankasa yebedi wanim na yankasa ede wako Jovi yankasa akopiem e wa Accra enam adwuma pa obo ntinu enam mumunti akopiem e wa Accra odi dwumadie e ho nti oba Jovi asey all the branches no we are workers e ho omanya mre etiamao no manya time so e di amount na bibia o hobia nhye ye ne bibia o hobia no wankasa wo na mu di nkomo na enchichire mu bibia no o bi some questions a omso so ma answer questions no e di amount nti bra Jovi ya seye oba yankasa e de obeko numbers ni biom na men sorry oba Kumasi ya yo atonso Monaco Junction ye ne old MTN office no ene die ni mhwe for number no 0200 24 25 06 0200 24 25 06 sa so ena okwa Accra so a ye wo Madina main station nachi ye ne old Melcom no ena ye adjacent nti for number no 020 244 71 06 020 244 71 06 ukwa takradia ye wo secondary trotro station uri secondary trotro station okon kakra bia market circle no nche kakra bia ye wo GPRT for san no soro uduru ho a okasa wo hwe Jovi obi abekiro fra ya number no e wo 0539 0539 14 93 19 0539 14 93 19 and Techiman ye was Central Market ye wo entoma for adjosio udruwa also ohwe Jovi office no omechiro Finger of God Information Center e abronsan ye abronsan no soro udruwa omechiro for your number no e wo 0275 85 46 78 0275 85 46 78 into way at the Chiman office line. Your WhatsApp number no 0558 66 25 43 0558 66 25 43 Bra Jovi ya say oba yankasa yebedi wanim na yede wako Aunty Bea medase. Jovi na kaso beba. Mate, on dey me jini di papa be nim say obeba na waba beboa ye dwumedie. Akoma mu sab dwumedie ene die na ye project a ye pa hontuma e wo Akoma FM ye nim heya no e na ye mama hwe playback nkakra ni mahu dwumedie ene ye intene ya hyedan fa topic bia amba enti ya boafo no
ye bo playback na ya bo afo no ye sponsors na omo so etueska some person ba ko mu sem show no so no ba na ya ma ba beton ma de kakra ntie no na ye no na ye be ko Congo ointment na ye ni omo akɔwie kra ye ni omo wie a na the final part of ye launching ceremony no ya mamo ahwe nti me kobi ni aba ho akosua na ono nso ama ye komo kakra bi Congo ointment aden mo di haweto enye hwe e de bia me na me weto na obantem Nze ya sise na me ana me weto dada me ba wan kura mewe sa enye da kubia ya no ahwe da bantem na ye do aye first sa meti me overtaking I me ma protocol wa me da se yenko Congo ointment mate na Congo me humu ana ye baba la yes yes ke twa ne ba minimwa ye de vim me ko e prison sache de mo ye show me de wunim ye de vim me ba ne akakaba kuma to yem na wunim say ye be ko ye de vim ne be pian what you say your number ne 024 01 71 01 0249 01 01 and 0204 61 your numbers no bomadiana efrey Congo ointment ye nyai kasada ye nyai da wuro ni so boda because ye ntina ma obi a mesaye hu po meto ye kura wasaye ointment ba ko a very powerful our system nim enye Ghana hanko wi ase nyina na wo ma mo ye adwuma e wo mining site no ewura dia de bo ma sie tu ogu Congo ointment so a wo mo use no eno e kire se eye papa eti ukoye adwuma na wo bre na honam ye ya tibi ne fasra na dade a tia wonti pence bia wo honam tutu wo ba bia boho wakwa akoti ahwe wuti pence a tibi ne fasra so ni nyina abekọ ayese bibi hono asa e ba asa ma ehye ho kutu ana so kitu e biti Congo ointment sra so na end sapie e be dwane afiri ho kra ama ho atọ Congo ointment kra ya wasum kra ye ohena tibi fa ayi kwate na ye di nu asum nim sei na odi nu sei ya eno anu no case die na afiri wo na ye dwuma te sa magic no eti eya na enwanwa ensan bia atiegu hu bia ensan ye stop de enye stop nyina no fa Congo ointment sasra na enyini nyina afiri ho ohonam ye wo hene se wo dware wi aho ye wo hene se wo nware wi na ahonam ye wo hene ohono ma asa mo bi na mo widie mo ni nyina no fa Congo ointment dware wi a fa bi sasra na nani nwura widie ni mkukun wo ni nyina afiri ho na wo honto obi hu ye ne hene wa no rise na manu ma intimi nko onum a aba se 5 minutes na se anu abra se ohono ma bohu na asan apagya ne mu pompo na aba wate Congo ointment etaso ebe firi ho hu na kira kwan kura pobiem na bibia aye kama ya numbers no go TV ne so se utie wo radio no so ebe bo number ne dia ma okọ babia ne ka jo se Congo ointment a short a wo moboa se de ya ye ne dika de bu system ni mu a dodo bia wo hia bia no ubenya na Aunty Bea na nkrofo frɛ ya o mu busa ye questions bebrebe ebi busa se Congo ointment no enti na so manam ye behene na me yiso na mbe na meka ebe kwa na ebe kɔ emmebiem enso firi wana mu ba na wo yiso a enso no betwa emmebiem se de Yakopon sibo ma no ye wo natural enso bi a ye wo ye ho dada ene ye wo artificial one infections na de eba da bia maka cha wo se infections ho ni treatment na form emprekra se wana mbe ye wo hene ana abenya infections ma ye adwuma e wo hospital da eti minim se de sitie Aunty Bea emema bebre tirimu oden se akofa se gonorrhea o syphilis o chlamydia hwan yo de beye wo a no wono afa kire nwa no adi treatment on kan kire ho eti woni beba ho so no na yare na betena wo so akire bi atwa 2 years 3 years na emo no ye bebrebe no manyini eye stages so infections bit syphilis ya wa primary stage secondary stage na ekona nim sa ebe awradi Yakopon eho na esi waso na efra wani esa wadwene na ebubu kra e de wago eti oba bia no use Congo ointment mesraw na no lady people say na mede ade akwahya manam enkofa kokora memre me da bi o Congo ointment me timi defend e drobi but me medro de metimi defend Congo ointment ya the natural herbs yankasa ye natural herbs no enye abrofuduro ne ye de yankasa ye natural herbs ene de aye ena se ehwe so aye wo ye mama ayo anketekete nyina ye so de bi ye kuma dada ne de show ye nya problem bi ana Congo ointment
ehɔ na free eba eti konko ointment to be use no 10 years 20 years 30 years any infection bia nemu mebo ho ban na afi eyi free infections ahodo a eba eye wanem eti se nso free wanem ba sa wanem kekawo sa hokwana ye kese sa pampan na gina ho sa wo ye ti wanem nya problem koto konko ointment na yiso obe friend we di adanse number ni 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 se uko Bea brekum ene sunyane yatrim edibi akwa akoguo eti se uwo sunyane a obekọ cap heba okwa obenye bi ene heba centers ahodo wo nyina okọ brekum soso a yedibi akwa akoguo heba fo ewo ho nyina so ewo bia onsa betimi akoka bi se wakọ ne yesi de waye numbers na yedigu TV na ye bonu radio ni so no frey na ye direct obabi a obenye bi me ko 0249 01 71 01 and 0204 61 that's papa nyami enshamo na ye enche bia ye the final part of Akoma Boafo launching ceremony no ye be mo ahwe senia ekọhwie ye na mu nyina mo dia dance se enne yapa dwumadie bi hontuma na akwanya no ewo ho se wo so wo ba beboa ye ama ye di dwumadie ede aba na ye nuanom mbompe se omusua adwuma no ometimi esua adwuma ye ka se ya mpapa bi o US mimboni din ono so ede nabo mu de ede aba se Aunty Bea mo fan support mo project ntim papa wo US Dallas misimimbo din minu adokrontia misimimbo din na utie ye o hwe ye enso nyame hyaw se wonso ode aba ye de eba beboa na ye training ye nuanom e wo skill training ni emu enche bia ye be de final part no ebeba na ye de enadwumedie no nso aba na wie ye na yenkae mo se omo boa ye emo Ghana month Akoma FM ye dwumedie no eye Micklin Hotel Ochia herbal powder osi ejane shiwa wara obeba ena afenso so Clarity Eye Clinic ono so eboa ye na ye de dwumedie ye de ebremu ye wie endedie na ye wie ye final part of Ghana month dwumedia eda ye nim no eno ena ye local food exhibition no emrepem no mate se sesan bi aba date ni mu na aduane na ebe abedi ni de ensesan ye nemum date na ye no ena asesam gidi se ne yempon na manager the stamp esi so se date we ena ye be ye food exhibition no na ye de food exhibition no edi aba nti ye ntwa ye ho sema na ye mbra ye ba ye the final part no ye de bebrem obo me hu ye what sorrow dua so adan ene de mewe ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti hine yire Dr. Akosia dua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya binie wo je hepatitis ayere sa ho award nko ankron na nsa bibidru foko akansie wono na je hepatitis award wo je ti bi wo America ni UK abrochimem na aka so je ne kwa na fatili va mo doncho be mentimi mu kwase ada efri say mo mienu no odi bi ba usu di bi be soso enti e be so na sede bia wo hwe nanim 24/7 dia o be nahi wo panchina na wo kobusa no o pemekwa na wo kobusa no we di obeba nchini ni ho atobi enchini na minim sa so be ma ne na ebia oba odi dwaba ai ena me kwaye adwuma no me ba no mi tobi bai o sei obai wo dwene me ho enti se wo bibia obeye e dia ejanema enti dia me ka nyina ne se mo ma ne nya na ye nyina ye mopehwam na ye nsom na samo ye graduation no mi gidi ye se Yesu ma ne nyina ye tenkwamu a me ankasa e na mesan ba enti minim ye se ebeye kama Eradi onchire obibia ne mo amukuta akoma pa ewo pepa se mo besua no eradi oni mu kan na bibia mo ye bia enwie peye ewo ne din mu nyame nhira mu nyina medamase nana yan Activa Insurance you do before Akoma so. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Eba
sa na ekire se yariye ewura woni pedua nimu a ni pedua no pese wo kutia yariye no na enam se ahoni nu a ewo ni pedua nimu sa na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti ema wonu muto enu nti na wo behia grow fine herbal tonic a ye di koko achi emani pedua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu num Anunti sikajuma yebeye fagidie fa komapa faye osemumu hwan no adi kan ye bibia ma me awurade sofo ha sameboa na me manhye na namu ti so person ya wo ye awurade bo na panini ye mujib ketwa no hole in heart ye di sajuma wo radio ni tv so ma amunya akwan sa abra mu hu ye ono ogina ho no tokuro da na Akoma ho a owa no humi timitua na wo ebasa this is Rashid ne call hospital na oxygen aboano nto de beda ye no yentimi ni ani e ka no so na nso ye afamu de nyame nam ye tiefo ne ahwefo so ye nya 38000 Ghana cedis 380 million ne de support to ye maame no nenko no so e so wo ha ne maame na kodi sirim oni nkwara ne nyina akosirim nti wantimi ama nti da ye presentation no sikara ne atwero wo check no so no manager na oye presentation no nti 38000 ewo muhibu ho se sika no onya ne wo pene nso so ohia 400,000 4 billion nti onya ye nti de ma no ne da ho a ogusu pebia kan ho ya ba mu ye yeguso kakra ya ho de betim bia be ye de atoa so ni nyina titiru nti nene ya wa ha ye hie se be keke ensa se kakra ne de abofutuo bi ato ho na daachi bi obi fa ya obi se mu a yatimie aya fam de de atwitwa age no wonim ebia anya wo a na ye obi a wonim no oben opa mpanimfo se ka wo ntin so a na aka oto eni nti ye ne se ye nyina ye nsombi ne moa na enye kama ye nua ba ko onam kwa so nya meduriye obeduru a ye beda na di e de akyerew Frank yankwa lenda ono ne ye first project TV de moni guso amohwe no eye ne dwumadi a ye pa ho tuma e wo fie ha eye Akoma boafo project no eno a na mohwe e wo TV no eso no na ye ne ohima obet tina akonwem otumfo fonton from hima enso ebeboa ye dwumadi ne papa one ema no ekasa yetu wonfo se also munya enwenta so na omusua dwuma sanse ebi mu epebi nanso omenya nti yebetie ehɔ no kakra yemre no enche bia ka be 20 minutes na ya ponti yebehwe kakra a yebetimi ehwo no emrepem no yebesan apa eno so hontuma anase yebesi amamahwe de ekosi ye no na mobetimi ahwe yen sa project ni entire program ni nyina ewo yen Facebook ono so mobetimi ahwe ewo honom na dwumadie no senia esi ekowie ye na wo so opese oboa yen na dwumadie ya ye obwa na yenyeska ede support yenua ema na ye momo number no eye 0530 507849 0530 507849 eno any number wodiska ebetu ska bia wode bebre yen bia no ye beboabo ni nyina no ye besom na yetimi de atwani ema ya omenya pepa no mpese omusua edwumanti mayenhwe ene dwumadie no so kakra ye beba sese ya Anunti sikajuma yebeye fagidie fa komapa faye ose mumu hwan no adi kan ye bibia ma me awurade sofo ha sameboa
na me mansion na nemu ti so person ya wo ye awurade bɔ ho ma wo a di kan yi biribi fa mo no awurade fa dua babi na ye befifi na abeso abade ama wo me pa chaw so betimi amma yen seed money of 5,000 Ghana cedis e bia wa moa wo ho na wonim ne saa mama na chairperson ye di kan de ni ayaye ni nyina de a kire de dawo ye pese ye ka to aso se ye nyaaye ni ene yere ye de eye wanga ye pese wo suyensa no adwuma na ne ye de won kire na wanga yare afemu ni ade wode ba ne nso no ye be kosoya nso e de aboya won nti eno nam pese me ka hye so na mom se ne ye kan ne sese ya wanga agya to musi wobeboya ama ye ngateto ye nuambia no no wo waha eno nti ahobrasim mema wanga sore na wanga beka me ho waha bra ye de nsembor hia won kese pa momye monsem kese hia won obi aba edin ne de me woni nyina wa Akoma Boafo project omo so yasene ene ye Ghana month dwumadie ni nyina eye Micklin Hotel omo wo Kumasi de nyame Ochia herbal powder enso eso yemu ama ye de dwumadie no e de ebremu anase ye de ebremu ye Ghana month dwumadie a ye di no e na Midimafo herbal clinic enso eboa ye ama ye de dwumadie no abremu e na Clarity eye clinic eno so eboa ye papa ene dwumadie a ye ni nyina no na omo ye screening free screening to omo ba ye ni nyina ehwe omo ani na ye activate phone lines no enche bia ye bepon nti ye ba bepon no mo ye fa happy birthdays bi enfa embra na yen sorry dwumadie no eso happy birthdays no aye ready am pacho ma yen show na yen sorry why and that baby betimi di dwumadie na sia e na ye die esi no nyame ya adoma echina de ebeba no na ye de aka ho e de amamo. Happy birthday, dear di kind air called Yama, Mrs. Gifty na Bambuni, Mrs. Gifty na Bambuni, way every year in hospital Gabra Ebusia, and na uknu Mr. na Bambuni, Gifty, Yami on show papa. Dear Tosso Mienu air call Ediama or Hima Claudia, Efia in Cancer, or Hima Claudia, Efia in Cancer, or your CEO of Claudia's Boutique, or Ratland, USA. Ratland USA we old girl Kumasi Girls 1998 Association and I osign a member Kumasi High Kumasi Girls 1998 Association we dear Miami near Chocho Claudia's Boutique Nyame on shop papa de oyema ye nyina no Nyame en shaw ye da se ene Nyame adom odi afiba kwa ka onfio kente hima Nyame on shaw no nyo kese de atwato nye de atwato de toso miensa kodi ama Franklin Nana Kwame Ewa Nyako Franklin Nana Kwame Ewa Nyako ene wedi infie 9 we efri o papa ene wo maame Mr and Mrs Nyako we yaye nua bema Rachel ye ni wo fie hanom say o transport department ne ba ni PSC ne wedi infie 90 Franklin nyame onshaw na onye okese de toso biem ekodi ama Dr. Jacinta Adoma Opoku Dr. Jacinta Adoma Opoku o CSIR Crop Research Institute we African station manager Mr. Ransford Dana Osei Asari ene Akoma FM fo nyina Dr. Yesenyame on show happy birthday to you Akoma Boafo project no so pese oboa yen na yenyeska edi training ema eduasan na yesanya bi edeto ho obi yare na obi su kire ya yenya bi ede boa na 0530 507849 0530 507849 na udibia to so ede amaye production team members na Nabila Kantanka Spatus Kojosa Akodie Emmanuel Kwame Vadi Era Belucci Nana Yao Frank ene obi bia oboa ye bia enende yede dwumadie no abrem nyame ya adoma echina yede easy Friday edition of Akoma Munsem yede bebrem medin ede Beatrice Spiogabra ye sorry na yede sports no ede abrem enyiwe fidie no emfemfia Akoma FM 87.9 Kumasi.